Bafana bangeno hlamba, bafana bamageza amahle, bafana bangeno inhlamba, we bafana bokeso. Ngithola i-postcard elibuya lemakhaya, leboya kosigidi cebe khulu, owababulaza isigodi entebeni. Uthe ngiyanicela bafana bokeso, anoqhubeka nehlonipho, ngithi noma umuntu engathi nathi bekihloniphe. Kuba noamelana naye muhla ethuka abantu baqeda nje, ngithi uba noayazi ukuthi iyogcina iphethe umbese ngesandla, iyogcina iphethe umbese ngesandla nje. Ngithi yine namshaya ngengoma, ngithi yine namshaya ngengoma, ngithi yine namshaya ngengoma, ngithi yine namshaya ngengoma. Wathi udla imali yempahla, uthi udla imali yenyo, yazi umuntu incwadi engafunde, ungabe umthemba umuntu ngifuna uthembise. Maphila ngegazi labantu njengempungu sadla sihlale siphethe isigam njalo engabe uthi uzobulala abantu. Uma kwacela noma yini fukele vela ngenxamanga nomhawuleke nomona le ezakho lezo. Ngithi ngingumtshengiseli mina mfana gwensi ndijane evamisa ukudida abaningi ngoba njalo bayishaya intombi akhuluma ngizeceda umlomo ukusuka amaduka amakhandoni. Ngumposetha mboleqe zonke izinja amaqede zimkokothe. Ngasifica cule kudala isigaba etshonele ngasenyula ngasigeza ngasibanyeka phezulu sathuma nezo lonke amaqede ngabuka ngamavolovolo. Badla majamhlobe imfuko kuvela enkanyeni. Ngisazaqhubeka nokwatshela bonke abantu ukuthi ubani omdala ikuku neqanda vele ngangithulile. Yeni nama-bodyguard mani lapho ngitshela indaba zenu. Ngisuke emakini nathi ngizofuna umsebenzi egoli ngiyafika ngigadana nomfana omncane. Uyazi nina njalo kwena wezandla. Nihlupha ngoba nifihla amaqede nolele ngeke singabhiye engabe ingane zenu lala nje emakhaya. Ngithi ngiyabonga muhle mfowethu uzwa ngokubambela ufuthi ischool party walibeka lapha phambi kwami ngaqhwela kisa wonke indaba zalutho. Ngibonga nina abantu bakandimande nawe mfowethu ungaseqoqa imkhonzeni noyitshana ivalela ukwena noma kuthiwa nehluleka nje kuyiphakela. Kodwa ngeke ngize ngithi sidalo mnemqhubeni kadustbin system namanyala kuyanyanya kodwa bona abahlale behamba nawo usunemina ama-bodyguard into engazilutho lezi omenzela. Utshelwa yimina njalo ufane ziyaphakela zibe usuka coba ngiyomfunza indaba ngoba mkhwanazi noma ngasekho muntu. Ngithi ngiyitholela zindalodwa mina kunilungele bhitile labaleka semgodla udadewabo sizakelelana sithi shuba sikwamaphiya kagogo kuvela enkanyeni. Bakhuza abadala omusho bathi ayikho nebulala zonke eshiya lo mbewu. Kumemeze sidala isalukazi sikhumana sikubamba sithi sathi
zasomini zoke lezo. Ngithe bambi ifoni sibongiseni mfowethu Ntombela ikhona nje encane ufanga ubani soyibiza inombolo. Ifone nize nifonele ngisho kubazini batshela ukuthi ngithe iveli ngekho konke lento sasifakwa yilo uSaddam ngekhanda. Qosha ifile ngoba ikhona idumandumane yaduma nezwe lonke ngokubuza imizi yamanye amadoda bengibuza bedumana igama lawo ngathi unoneni kanti isikhulu sami phansi